pini karbi Anglong Tv9 news kilang aradono phansme kardom pipaju panig pini berta thanbang nelimen mirdam phangjupi tangte non ki bertang ton pen arj panikha Manja Press Club klembang piatu seme kedeng Jakhong ni bhai kreke thomarni Manja Press Club mai phu kong chun bang kimi pen chenglok klembang piatu Manja Chingri Club Committee hall along o taking mate seme kedeng pon ajai mek ke padopon Labangso o taking mate seme kedeng pon ajai mek abari Manja Press Club mai phu Mongol Singh Tipensi mai jphem phu pon pen uthot seme kedeng ajai mek aphan District Press Club of Karbi Anglong Maipu Dikonto Teron Pongchun Bang Dipojoti Bora Tumpensi Semi Kapateng Ponamai Chipahem Puponlo Kichengsi Maipu Kimi Indrojet Teron Lapen Kongchun Bang Kimi Robinson Kro Tumpen Semi Deng Paprang Ponsi Apitu Manja Press Club Along Arpugedok Atum Klembang Pia Tumpen Semi Padeng Tulo Semi Deng Tanglapa Pipu Thot Chetan Chipere Amai Padotusi Sonsi mai phu kimi Indrojet Teron pen mai chari thusi Kongchun Bang kimi Robinson Kro pen mai ki phalam the alohi ka pachinia por en thulo laso mai long alohi man pen DPCKA mai phu Digonto Teron Kongchun Bang Hibojoti Bora Dhin Rembang Mongoling hi Pachethak Chunbang Promise Sen Mahaldar Supplier Association mai phu Robinson Hansi Kongchun Bang Jonason Bay Longnit KSA branch mai phu Jiten Singlar pen Chenglok Penang anabang puatum chitong dungsi semi kedeng lapen chithan chimu majai mek mesening samjin pen pachun ponlo News Tech Report Karbi Anglong Tv9 News Hereby solemnly swear as working president for the period of 2024-2026 that I will uphold the highest standards of journalistic integrity and ethics. I will seek and report the truth. Sampurna Abhiyana Jaimek Nilip Constituency Long ki paman pon Lakhain Korapon Nilip MAC Constituency ka parlo Chukhola Mini Stadium along Nijakhong po chiklo ni phai krehniar ni Nilip Lokpen Patir Piponsi Sampurna Abhiyan Thedunga Jaimek ke paman pon Sampurna Abhiyana phan Sampurna Yojana Puta hang Laso Jaimek lake Assam Sarkar pensi Ningkan surihini ra krehniar ke pa ningkan si kedeng poncheng Laso jai mek benajok Assam hangkang ke do anatuma phan isia warsai ke mek ki piponjia phansi jai mek ke deng pon jase metra ra phan awarsai ki piponjia son among lahai hello lakhai si health ok pranamo lakhai ni education no charliamo lakha ke thom women empowerment suar lo jakong lakha pli nutrition ke choki jun pen ok pran ke mek ki longji Lakha po sanitation ki jun alang ke misen pen ke longjia phan Lakha truck housing ke do ke thak hem ki piponjia puthak Lakha truck si livelihood choklem chodama mo La som ngai long alo hiaman pen Dr. Numar Mumin local MLA mati Assam Legislative Assembly long Deputy Speaker Barta local MAC Pavitra Rong Pila pen kapre ke theke dingatum chetong donsi mesen pen mai pachun pon Nilip Chukhola pen Harbamon Rongpi camera person Longlias Terang report Karbi Anglong Tv9 News অভিযান চলি আছে আৰু তাৰ ভিতৰত হৈছে আমাৰ ভ্যাকচিনেশন বাচ্চাবিলাকৰ ভ্যাকচিন দিয়াৰ তাৰপিছতে প্ৰপাৰ নিউট্ৰিশ্যন তাৰপিছত সেলফ হেল্প গ্ৰুপক আপলিফমেণ্ট কৰাৰ তাৰপিছতে সইল হেল্থ কাৰ্ড দিয়াৰ তাৰপিছত আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড যিটো হেল্থৰ কাৰণে গোটেইকেইটা বিষয়লৈ চাই তেনেকৈ এইটো each and every individual should get the taste of the development of this BJP government. So এইটো কাৰণে আজি এইটো প্ৰগ্ৰাম ইয়াত হৈছে নিলিপ আৰু নিলিপ এটা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এছপিৰেশ্যনেল ব্লক হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে আৰু এছপিৰেশ্যনেল ব্লক হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে ইয়াত যিখিনি নিউট্ৰিশ্যনৰ কাৰণে বা খেতি কৰাৰ কাৰণে বা হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক ডিফিচিট আছে সেলফ হেল্প গ্ৰুপত women empowerment এই গোটেইখিনিত আমি আৰু অলপ ইন্টেনসিফাই কৰিব লাগিব
ডেভেলপমেণ্টৰ তেখেতসকলৰ আপলিফমেণ্টৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে এৱাৰনেছ এটা কেম্প আজি হ'ল আৰু আমি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ এই সম্পূৰ্ণতা অভিযান সেইটো কাৰণে মই আহিছিলোঁ আমাৰ MSC লগত আছিল 3টা ব্লক চামেলাংছ ৰঙংগুই আৰু নীলিপ ব্লকৰ একেলগে আজি ইয়াত হ'ল আৰু আমাৰ জইণ্ট ডিৰেক্টৰ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ তেখেতো আছিল তাৰপিছতে এছিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰ আছিল মেজিষ্ট্ৰেট আছিল 3টা ব্লকৰ ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ আমাৰ লগত লোকেল MSC পবিত্ৰ ৰংপি তাৰপিছতে পাৰ্টিৰ যি কাৰ্যকৰ্তাসকল আছে গতিকে আমি এই গোটেইখিনি মিলি আজি এইটো এটা ৱৰ্ড অৰ্থ চবেই লৈছে উই প্লেজ টু ডেভেলপ দিছ এৰিয়া এণ্ড আপলিফ্ট আৱাৰ পিপল working in other block. So that's why now the main problem is that the staff is being less in our blocks. So in this regard, what will you say, sir? পবিত্ৰ ক'ত হেৰি ব্লকত ষ্টাফ তেনেকৈ হেৰি গৈছে নেকি নাই নাই এইটো ক'ৰবাত লৈ গৈছে নেকি ইয়াতে এইটো তাৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট হৈছে নাই হোৱা নাই আই উইল টেক কেয়াৰ অফ ইট বিকজ আই ৱাজ নট এৱেৰ অফ ইট টুডে আই গট দিছ ইনফৰমেশ্যন থ্ৰু ইউ ডেফিনেটলি আই উইল টেক কেয়াৰ অফ ইট হ'ব আৰু কিবা আছে দে Renuka lekthepi ke sodet Theklong CEM Richard Tongbi kerap kapachirda Pini jakhong ni phai pre ke thomarni lakhan kora trokdwar bakri constituency ka parlo rongte ke hamari rong hanga rong amekar Robin Croch or Renuka lekthepi ke sodet Theklong CEM Richard Tongbi kerap kapachirda Munit ki sung thekti ka hot kerap kapachirtun ke majokta tengneun e lapen arna masondo pulei pudeta henone Lasi, Robin Crota, lapuson ki sung thekti ka porahon, nang kerap nanggapajirapot, ningarong parpik puta, chethan pon. Lapen lapuson, so na ki sung ahot, nangkachirap dun thegapot, Robin Cropen, churong pon. Lapen arnam lea hirjume papidun bom lo nang, akay arjona long puta, ninje pon. Dola marapen Avinas Tokpi, Anglong, Tv9 News. Pangti ko GP lapen rongara datum me light ka chithor anikang samse ka chipaklang lakhain ko rapon ni constituency ko parlo pangti ko GP lapen rongara datum me ka chithor anikang samse alamthe ka chipaklang lada ke to ara datum kaningje ponate pute ituma phansi lapuson nang ki bichotma puta ningje athe latum ha voltage loxi nitum me ka chithor lang sita alaina bila bangke achiklo jon bangta inang no lapen Laina bilta, komo vipin adon pen, adon ke, harogetom, harohini rapokep lapuson pinanglo. Lapen osumarlo ka Charlie sita me kasiksag do pila. GP kaning jepon ateng pute, line in charge of han, hon pen, hobor pisita me, bang pupupo, bang videtiki. Apong no lasi. GP pen, rongara tum chilang pet pen, ke isi along, ke thekiti tum lapen. Local MSC atum nang lang hidun thap si so dak pen tuning report tang tia lang litum pen kaning che lam thele arjupon si news report Anglong Tv9 News kedobom jitu non kewang jitu officer atum ateng pulode nilitum karen nilitum labang sorong lo kajithor abang nilitum ahok vedelo labang so buthak si lam thei si nilitum kining ji phonsinang litum mansu phalo Lapen lapuson bute nilitum abil ki cipi ye phan sita nilitum akisung gado. Lapen heno padak paduk sita nilitum cirung cerek pensi da kisumanang deng nilitum lapuson si rong arat pen klem bom si nilitum ceklem bom lo. Ta non ateng bute nilitum bil ki cipi pen thang ale ta avida ta son si nilitum cetek lo. Lasi labang so buthak non amat nili rong sar lo. Lada Jitula non council ke cari bom la pen dak nilip MSC pen ke thegding pen cheng lok labang sabutha ke nilitum phan nanglang piduna yi busi nilihin pen chuning ri busi nalitum phan chopalo la pen labang sabutha ke nilitum nonamat pening we chotkali ke dam tangan pen sta nilitum labang so kisung nilitum long dulu akaren ke duji nilitum long vortes nilitum phan nang pipe labason nilitum long du
Pinia berta ke lang si intong pon ikoklo dumi thangmi.